Jasno, ali ogroman jedan respekt ja osjećam prema pre svega imenu Metalurga. Sve one godine koje sam imao jednu veliku borbu Vardar i Metalurg, to je bilo jedno rivalstvo koje je davalo jedan veliki kvalitet i zbog čega je taj makedonski rukomet, odnosno taj derbi Vardar-Metalurg prevazišao granice Makedonije, bili smo poznati po tome u Evropi. Nažalost, situacija se promenila. Žao mi je što je u Metalurgu došlo do takve situacije, što nisu više onako snažni, iako iskreno očekujem da Metalurg će stati na noge, da će nastaviti sa konceptom koji ima, jer za Makedoniju, za Balkan je potreban jedan jak Metalurg. Naravno da u ovom trenutku Zagreb, koji je već plasiran u top 16, je možda favorit, ali sam siguran da će ovi mladi momci koje trenira Lino Červar u nedelju napraviti sve da pobjede, da pokažu da na njima leži budućnost i u svakom slučaju na nama je da dokažemo da je Zagreb u ovom trenutku jači tim. Pa sigurno sa željom, sa borbenošću, sa poletnošću, mladošću i to mi tako očekujemo. Prihvatamo utakmicu kao ozbiljnu, igramo u kratkom periodu 2 utakmice i nije lako, bez obzira kolika je razlika u kvalitetu, ali opet kažem, utakmice nemaju veliki takmičarski značaj, tako da očekujem da će biti lep rukomet. Pa nije tu bilo ni ranije iskri, znaš kako, bilo je s moje strane, ja sam malo crnogorac pa sam takav karakter, Lino je više smireniji i drugačiji, iako sad je malo po ovim društvenim mrežama zbog problema sa Vojvodinom, ali to je sve nekako u službi onog što se radi i u svakom slučaju mi smo uvek korektni jedan prema drugom. Da vam kažem što, ako Vardar ostane drugoplasirani, nikako ne bih volio da se sastanemo svakog drugog, samo ne Vardara. Ne zato što se plašim Vardara, nego zbog emocija koje osjećam. Ja mislim da u Hrvatskoj ima jako puno dobrih trenera, da sam ja možda u ovom trenutku zbog rezultata Zagreba onako trener koji je u modi, ali da ipak to treba da radi neko koji godinama tamo poznaje taj mentalitet i sigurno će oni naći pravo rješenje. Pa ja bih prije svega recimo predložio Perkovac ili Obrvana, ali nije do mene.